Pêlên hunerî bi beşên wê jê li pêşberî we ye. Di vê beşê de serpêhatiya wê jê me bi dîrokî girte dest. Ji mîtolojî heta çîrokên bi devkî, ji lorikên dayika heta wê jê binivîskî, mamosteyên me mirxandin. Ka em temaşe bikin mamosteyên me ji me re çi got. Mitolojiya dema ku em dibên mitolojiya wek têgehek Yûnanî ye. Lê bi Kurdî jî heye, em dikarin bibêjin efsan. Vêca dema ku em efsan wek pênasî jê re bikin, divê em dîroka wê binasin, dem û cihê wê jî zanibin. Dema ku em li dîroka efsanê vedigerin, em dibînin jêdera wê ji ku de dest pê kiriye, herêma Mezopotamiya, navbera her du çem Dicle û Ferat, di serdema Someriya nîvê yani em dikarin bibêjin nîvê çarê yê berî Zayînê ji hînga de li wê herêmê efsane di serdema Someriyan de nemaze dest pê kiriye. Efsane çi efsane be, çi çîrok be yan jî çi serpêhatî be ew ji berê mejiyê mirovan e. Dema ku me ra baş jî binase efsane çi ye, demek divê me ra rewşa wê demê, rewşa wê herêmê, çi a aborî be, çi a ramanê, dwarê ramanê de çi aborî be, çi jî rewşa civakê ve divê me ra wek vekolîn binase ta ku me ra bigîne encamê ku efsan çi ye. Dema ku em dibên di wê serdemê de efsanan dest pê kiriye, demek ji berê mejiyê mirov hatiye wek raman, vêca her efsaneyekê jî lehengê wê heye. Ew leheng dibe ku mirov be, dibe ku ew efsane ji xeyalê be, dibe ku ji xeyalê be, dibe ku roda weke ji rodawên siriştê ango xwazayê bixwe be. Vêca efsan li gor tê nasîn, ne tenê têkiliya xwe bi wêje re çi, hin dibêjin beşek ji wêje ye, ji wêjeya wê serdemê ye. Bi şêweyekî hunerî hatiye hûnandin, hatiye gotin di we serdemên kevin de. Yani dema ku em hin deqên efsaneya Gilgameş bixwînin û bişopînin, lêkolîn bikin, em ê bibînin ku bi şêweyekî wêjeyî hatiye hûnandin, hatiye nivîsandin e. Her wiha eger bi xeyalê ve jî hatiye girtin, ew jî wisa ye. Dema ku tiştê şûnewaran de wek belgename efsan derdikevin, piraniya wan tu dibînî li gor ku hatine lêkolîn kirin, li gor ku hatine belgekirin, ew deqine wêjeyî ne. Demek ew têkiliyek di navbera wêje û efsanê de heye, ya jî mirov dikare bêje ku efsan bixwe beşek ji beşên wêjeyê an hunerek ji hunerên wêjeyê ye. Di ser wê hatiye avakirin, vêca bi şêweyekî hunerî ew derbirîna ramanekî erçiyê hatiye hûnandin, vêca nav lê bûye efsane, ev nav jî Eflatûn wek Eflatûn nav lê kiriye, ku ta niha jî heye, lê a girîng ew e ku di serdema nihan de jî em karibin bibêjin wêjevanê me kanibe sûdê ji efsanên Kurdî, efsanên kevnar, ê wê şaristaniyê binase, divê lêkolînekê li ser wê dema wê şaristaniyê û ta kîjan astê çanda wê civakê di kîjan astê de bû, ji ber ku pêşveçûna mejiyê mirov hîştiye ku çi wêje be û çi çand be, çi jî efsan be, çi jî destan be, ew bêle ku asta wê bilind e, a nizm e. Bi rêka xwendina wan efsaneye dema ku têne xwendin, me ra asta pêşveçûna mejiyê mirovê wê demê, mirovahiya wê demê dinase, bîr û baweriyê wan dinase, rewşa wan a aborî, a ramanî, a siyasî di hemû waran de têne nasîn. Vêca
او افسان وک ویژه نه تنه شیوی که جی خواست کنی وک هرکاندنه که بدیرو که ره هرکیه ویژه جه نفشکی درباسی نفشکی دیجی دبه او جی هیه ویژوان آسر دمانها دکاره سوده که جوان افسانه این وی سردمی چه افسان دبه دکانه سوده جی ور بگره و دکاره لسر جی تشتنا آوا بکه demek hatta kijan astê ew bîr û baweriyê wê demê diketin xizmeta birêvebirina civakê. Heta çi astê ta çi astê diketin xizmeta rewşin ku di hînga de henê. Vêja piraniya lehengên efsana dema mera dixûne wê dişopîne mera dibîne nemaze ê herêmê Mozopotamiyan مرا دبینه او لهنگ بلکی کسکی نناسبه یا مرو یا خودیوندک به یا خودیوندک به demek مروان بیرو باوری خواب و استانه و افسانه آنینه کو او لداوی دبه جوان را جبو دبه خیر یعنی دبه آرامیه ویجا پفگریدانک جی ده افسانه ده دنافبرا جانو نمریه ده هیه دنافبرا نمری و مرنه ده هیه اف تکلیک هیه demek dua demede مرو تم ده نمری ده فکری yani ku nemre bimine vêca çawa bimine ew tişta bi şêweyekî derbirîna hestê xwe baweriyê xwe nêrînên xwe ji bo jiyanê ji bo hebûnê wek efsane daxistine û nivîsandine ev efsane bi şêweyekî giştî mirov dikare wiha bibêje vêja têkiliya wêje jî wek me gotî dubare em nekin wêjevanê niha dikare sûdekê baş ji wan destaneyan bigire werbigire û kane li ser tiştina jî ava bike yani ew zakîre ew bîre a ku di wan serdema de heye divê ji demê niha jî neqete yani wek pevgirêdanek dîrokî û demî tim bi hev dire hebe û têkildar be û ji hev qutkirin jî bawer nakim ku sûdek tê de hebe. Yani belki ez gelekî Kurd efsana de nerim kêm zêde yani lê em bêjin efsane bi xwe tiştekî nîvsandinekî ku xeyal jîr divê ber vê em rast derbasî navbera têkiliya wêje û efsaneya bibin rastî wêje bi xwe çi ye em nakevin ew nasîna wê ya akademîk gotin jî çi hatiye û kurdiya wê çi ye erebiya wê çi ye ya tirkiya wê çi ye ev dî hinekî wekî akademîk cih girtiye rûniştiye heya hesteke em wêje li gor wêjevana ya wêje li gor rewşaldora xwe em çawa dibînin wêje خوشکبونا بویرکی یعنی بویرکی کو ام روزانه دبینن بویرکی کو ام به مر در باس به او کسی کو کار به و بویری گفتگو بکه و بیجه بین سر زمان لیب هوا کی خوشک چلنگ بدو هوا کی الهواتی هوا کی هرک بهاری در بهرکه اف نوی خود به ویجوان لگرم ما یعنی گرمن ویجه جی بخوا او خوشکبونا ویجیانی خوشکبونا وی بویاره بویارین جهانی گشتی بویارین جهانا ما گشتی لگور وی دما کو ام شکلکی خوشک سیستمکی خوشک استاتیکی خوشک بدینه ام وی چاقی دبین ویجه هیجه لور ام دویجه خود گلک تشتا بکارتینن نویساندن شیوازه نویساندنه رزگرنا بویران سیستما نویساندنه جی گلکیم خیالی خوشی کارتینن خیال خالکی پر گرنگه ده ویجه ده جوروه که افسانه دبا وقت توف ویجه واناره گو ام الافسانه یان ودگرن خواندنا وان دیروک آوان توفکی ام وقت خواره وقت توف دبینن وقت بنگه کی دبینن چاوا اموان بخوینن چاوا شیروه بکن چاوا گریدان آوان به جان خوی ایرور بکن اف همو دما که هفدو دم گریدن تکلیا وان هفدوره داناسینا
افسانه یان دستانه یا چیه داناسینا ویژه چیه ام نکارن پرج هفدو جدا بکن شخوا هفدو تمام دکن و وکی ریز بنده که هفدو زگری دایه حتی ام بگهین روژامی ایرو جخوا ان ور گلک نقاش دبن انه ویژه جنه گلوها یا تنه ام جوی دست پی بکن يعني ام ناخوازن بيجن ويجا جني اللي ام كارن بيجن جن دويجا ده جن ويجا ام صب ناف بكن وهين باشتر بجبر ويجا يعني ام نكار بيجن ويجا جني چی يعني ويجا جني قالوا ويجا كو جني نيفيسان دي ام جرد بين ويجا جني يا تشكي سر جني هاتي يعني فساندن يا مجارين كوتي ده بحثا جني كرنا هات او ويجا بربي كي ام جهدو قطنكن ويجا او ويجا دي ام كارن بيجن ويجا وجن يا جن دويجا ده شخواد دیروکام ده یا دیروکام کردی ده تم و دائم نه کردی تنه یا بلکه یا مزبوطان یا گشتی یا پشتی یا به روجلاتان آبن گشتی تم و دائم ظلام جنیب کارانیه کل سر نویساندیه کو چانداوی گوتیه کو جیاناوی گفتگو کریه کو ایشو آزارنوی گوتیه تم ظلام سر جنی نویساندیه یا ظلام بویا مریکا کو جنی جمره نشان بده تبلی وکی هاجی مگوت کو تشند دیروکا مده هیا یا تشند چاندا مده هیا تایبت گریدای بجنی بلکی جم جیران ما تنبن ام بجنوت میناک لوریک یعنی لوریک تنه جن کاره بیجه جبر ده هستن هری جدا کو جبلی جم جنی تنه دلوریکا ده پید زد به او جی چیه که یا دبن شینه ده او غمگینیا گلکی کور تنه جن او قیاسی غمگینیا که ایشا گلکی کور جن کاره و ایشی دریا لوریکار بیجه دما که شینه ده دعزا ده یاد بن کنی مریا ده دایکن ما لوریک دو گوتن جبر تنه وان کار بو اف ایشا خواه به دریا لوریکاره درخه لهم بریوی هست دن دما کدایک درگوشا زارو که خواه دهجینه تو کس نکاره وکی دایی که دریا لاندکین خواره یا اوسترالین کج زارو که خواره دگوت و نکاره به و هستن هانی جمره نشان بده حتی جنا کدایک به و جنا هین ندایک به عین لاندکا بیجن عین زارو کاره و هست نوکی هفدو به جبر هسته کی پر جدایه اف هر دو هستن هانی جی کسک جبلی جنه و نکار به درخه او حس کرنا گلکی کش زاروکا خوره گریدانا گلکی خورد و کور زاروکا خوره لهمبر و ایشا کو گلکی دشینا ده جندیشن جبر هستوارن یعنی هستن جنه ام بین نا جزلاما خورتره هستواری الباجنی خورتره دما کو ایشه کد بینه غمگینیه کد بینه پر کورته داده چه دما کیف خوشیه کد بینه پر کورته داده چه orta tüneye cem jnaber ve ki karbon beter xo divan de awana de bibinin tişkidin jî hebu ku çîrok bêjî yani pirranî zarokên me Kurda ava bûne ser çîrokbêjî ew çîrokbêjî jî hemû dayîkên me ji me re gotine berdewamiya wê jî ew jî diriya dayîka re hatiye em zarok bûn jî û dayîkê me jî zarok bûn û pîrkê me jî zarok bûn her yekê dayîkan wan ew çîrok ji wan re gotiye dayîkê me got dayîka min ji min re gotiye ev çîrok pirraniya wêjeya devkî ku em zarok me digirt ku diriya strana re be çîrok be bûêj bin gotinên pêşiya bin çîvanok bin evana hemû piranî me diriya dayîka re digirt ji ber vê yekê pirekî gelekî giring e dema ku em bêjin jin û wêje çawa jinê hîştiye berdewamî bibe rola jinê giring e berdewamiya wêjeyê ku em ji devkî derbasî wêjeya devkî derbasî wêjeya nivîskî bibin lê li vir paşê hinekî pirsgirêka min çi ye jinên me wêjevan jinên me yên nivîskar ku em werin ser hijmar jî hijmar hin dike ku em werin ser navveroka nîvsandinê jî hinekî xwe em giştî ez jî nav de xwe kêm dibînin em hinekî zû nikarin mijarên li ser xwe vebêjin berî ku em mijarên ser
دردورا خوا بیجن لور هین هنکی کیماسین مهنه پرسکریکن مهنه دوی ام دیوی قناغی در باز کن که تم ام جنا دایک یا جنا اوی جوان یا جنا شورشگر یا جنا یعنی جنه می کردان همو رولا این خواه لیستیه لی تم مچاوا رولا وای جنی ناس کریه دریا زلامان دما کو قال کرنه یا دریا زلامین دما کو نویساندیه ده دیرو کامه تمیده زلام سرجنی نویساندیه زلام سرجنی گوتیه شخواد درباره مجارة ميتولوجي دي نسبتي بي تيجهي لقل ما ملتي كردي يانجي خلقي إيراني عند بيجن أفسانة قلتنا أفسانة جي أفسوني هاتي جي سحري هاتي شخواد بي واجويا أفسانة وكا يكمين درباري قو أمهنكي آلي زمان دي بقرن جبو جواكا مروبان تيكلياوي بويجير يكمين قوناغ أفسانية لهمبري قوناغ أفسانية وكدربرين بشهاتي سرزمين هلبستي لهمبري قوناغ أفسانية بهلبستي هند بيجن هلبست جي بخشاني كمتره هند بيجن بخشان كمتره لي وكا وثيقة و دوكومنتين كود دستي جباكا مروفان دنه جي آلية أركولوجي دن تشتكي ناوي بخشان نهاتي ديتن سر قرميتين براشتي هلبست جي هيلا أركولوجي دي هلبست جي بخشاني كمتره جبو بينا أفسانة كا چتيكليا وينا مقود بي اويجير هاي أفسانة كو هاتي قوتن وقو أم بينا سبكن بي أفسانة جاتشي أفسانة دقوناغا نيولتيك كده بتايبت قلقي لي پیشكتي تما كو انسان بيراور بوين زمان شوية هاتي بديتن زمان حتى آستك لي پیش كتين ريبازي يانجي ريبازي كوبكار هاتي آنين آلي استعاري دي أفسانة ده هاتي بكار آنين يعني كردي كارم بيجم بربيل او استعاره هاتی بکار آنین ده چارچوبه یا آواکرنا هلبستی ده دیمکه امکارم دبیجن افسانه ماکا هگرنه دایکاوی ده امکارم بیجن شیره یکمینه ده آفدانا هلبست اویجه دی چاکو مروف بیراور بویه ده افسانه ده بحثا چاوانیا گردونه ده بحثا چاوانیا شینکایی او لاوران ده اوانا تب ده دوی پیواجوی هانی ده ام وکارم ببیجن او قوناغا افسانه قوناغا افسانه هدی در قوناغا دیمین قوناغا لاهوت یعنی قوناغا اولا او قوناغا اولانجی خودریش دکه او جی هما بیج هما سردما نیولیتیکی دیم لگوری کسین تکلداری گو او دین جوی پیواجوی حتی روژا ایرو جمارتن دور 10,000 اول هنن او 10,000 اولانا جی بنگها افسانه در کتنن مادام کی کو افسانه خو سپارتی ویجه بگومان ده هندره اولان دیجی د پرتوکن پیروز دی داوی د بیرو باوریه وان ده او د پندو گوتنن وان ده وک اول اواجی بشیوه کی بویجه هاتیه هوناندن مرا کار به درباری بیشی نممکنه وقت دارو یعنی چیزی بیشیم جبو مرا کار به جواک که ناس بکه نممکنه ام کاربن آلیه افسانه و آلیه جواکی آلیه فلسفه ویجه هفدو جدا بکن دناف هفدو را درباس بویی جبر ویجه بشکه شیوه که شیوه هنری هنرجی ام کارم بیشین مروف بخواه هنری دما کو مروف دستی خواه بکار آنی آوید فیکیه دارا دما کو او بالته شکرین جی کفرا او مکارن بیجن هنرا یکمین انسان دست پیکر و خواه هلبس جی آلیه معنوی دیم چاوا او خواه هنر دو بشوینه هم شینبری و هیبریه مادی معنویه هلبس یان جی ویجه دکوه چارچوبه یا جلبین آلیه معنوی دیم کا اد بیجن کا گلک پرسنه کا گلو گرینگیا ویجه یا هلبستی دما گویم هلبسته که دخولین کا او گرینگیا ویچی او خود سپیری چی اف هنر هانی حتا کنگی مروواهیه را بمینه مادام که کو بمروواهیه را چی بویی
دما کو انسان خناس کری وک انسان حوجداری آلیه روحیه در برینین خو ایشی خو یان جیب حوالی خو را بار بکی بشیوه کی ویجهی گوتیه حتی کو اف هفسنگیا کو انسان لید گره گو هفسنگیا که بسرشتی را چه بده دبه کوی چاقی هنر یان جی ویجه راوسته بس لگور منطقه پیشکتنین جواکا و گوهرتنون و گوهرتنین گو چه دبن گش پیدانین کو به جواکار چه بنن جی سردما كفريد وحطا روجا ايرو اقسم مروفاهيد الشورشان قالك شورش حفت شورشان ردر بازبوي ام دنرن دوان شورشان دي شوين هل ويجي هل بستي تشيروكي جي بيرا هاتيا غهرتن دمكا هاجا روجا ايرو جي انغو بيجن كا قالو واف هل بس يانجي اف ويجا ودي تشي چارچوبيت بمينه ام كارن برسواي بدن مادام كي كو هفسنگي توازنا انسان نممكن جو بطبيعته ره دواين وي خوستكي وينا بيداويه وهنرجي وهنرا وجي بيداوي دسپێکێ ji بۆ میتۆلۆژیا یعنی وەک بێ دەستپێکا ناسکردنا وەک بێ ئینسان ji rastiyê re ji heqîqetê re destpêkê naskirina însan ji heqîqetê re yani wek bê perçakî ji rastiyê meselen mîtolojiya wek dibîne û wek ilmekî jî yani bêterî xwe dawiya sed sala 19 wek ilmekî bi dest hat girtin mesela hineka bi nehênî meselen lênerî hineka bi erênî meselen lênerî lê di cewherê xwe de ilmê xwendina destanayê bi taybetî efsanayê destanayê bi vî rengî ji ber dûyî zemanê kevn de yani ew çaxîhan de civakê hêzê dinerî hêz esas digirtin ji xwe re ji ber wê jî lehengin û qehreman gelek tiştê hebûn bes bi xwe jî ne wek yani girêdayî wek şexsa be yani girêdayî civaka be û her civakek jî mîtolojiya xwe heye û bengeha wê jî ji rojhilata nêzik wek çaxê dihat navkirin şerq li Edna dibêjin di wê dema hanê de Somer de meselen hat dest pêkirin ji wir de meselen dema nakokiyên goçê dibin meselen wek bê ser înana û enkî meselen wa dema de dema îlah merdox de di wan dema çawa meselen nakokê neqeba mêrê wek bê xapînok û jina got mafê hatî xwarin di mafê xwe digere meselen bi vî rengî dihat destpêkirin yani wek çawa heqê jinê hatî xwarin çawa wek nakokî heye dijbiratî heye wekî din jî dema someriya de çawa wek kewn çêbûye yani wek cîhan meselen çêbûye girêdana bi erdê re girêdana bi ezman re girêdana bi rokê re girêdana bi heyvê re girêdana bi baranê re bi hemî yani rengê çêbûna kewn de wek bê mîtolojî bi van mesela girêdayî bi jiyanê girêdayî bi mirinê girêdayî mîtolojiya got ji someriya ev mîtolojiya da heta giyaşt mesela bêjim çawa mesela girek eğrîq mesela ciwar dibêjin mîtolojiya eğrîqa İlyada Odîsa mesela Homeros û her vî rengî her milletek jî wek bê mîtolojiya xwe heye giraniya wan alî mîtolojiyê de esas digirin mîtolojiya Kurda jî mesela tê zanîn jî yani em bêjin wek dema Newroz çawa çêbûye ji ber nêzîkî 400 salî berxwedanî hebû li hember împaratoriyekî Zirz serdest gelek millet xistibûn destê xwe de ew berxwedaniya îfada wê berxwedaniya bi rengekî destana kawayê hesinkar mesela tê navkirin dema kêxisro kêxisar de heta roja îro mesela Kurd vê kar tînin yani gevatê pirs dike yekî di civakê de mesela pirs Newroz çawa çêbûye wê bi vî rengî han îfade bike bi rengekî mîtolojîk ve îfade bike yani berxwedaniya 400 salî ve îfade bike bi rengekî mîtolojîk
او قهرمانیا گودما میدیا چه بویه و بوی رنگی هم بین سر زمان حتی مثلا اسلام دیجی او جی رنگی میتولوژیا خو هر مثلا یابان مثلا میتولوژیا و هر صینه برنگی میتولوژیا هر ملتك و جريدانا خوي ميتولوجي هر هي تشخاصي مثلا هناك جي بنهيني لدنرن مثلا ارسطو مثلا بنهيني لدنرن انه وكي تشتكي نراسته وكي مثلا خاباندنه برنگا كي كيم لدنري برنگا كي نراستي لدنري مثلا تلدنا افلاطون برنگا كي دين لدنري برنگا كي وك علمك لدنري وقت فایده که ببینی جبو جوا که وقت ناس کرنا مثلا تشته گوچه بوی دسپیکا بشریت ده مثلا افلاطون بوی رنگی هانه لیناری راستی جی مثلا هگر گواگو بمتکون چاغ 100 سالا 19 وانده وقت علمکی هات دزگرتن يعني قال لك جرينجي هات داينج بو ميتولوجيا يعني مرو كاربيج وعيا انسان يعني زانبونا انساني دسبيكيه جبو جهاندنا حقيقته يعني وجا ودناوا ميتولوجيا ده يعني جهما ديروكا كم ده خوجه خوغرتيه وتاثيرها خو تشكري السر جواكي وجواكا كي داي جواكا كي يعني وقت ما اني سر زمان جي مثلا جني يعني هكر برنگا كي ميتولوجيك هاد غوتن انه مثلا سر جني انه حواء ادم خستي كيماسيه ده حتى رجا ايرو مثلا تسر زمان يعني برنگا كي اوليد اولا يهوديته ده مثلا تسر زمان ولا خريستيانتي تسر زمان بتعرف كي كامل جنيد نرم مثلا دو اولا اسلاميته تسر زمان يعني قال لك جارا خطبه دانه بكيمبونا مثلا بيروريا جني هذا قش بنجاها خوش كل جرج وين ميتولوجيا دقرة للسروي أدبيات نشكرن ومثلا قرنص آني بن حديث آني بن مثلا السروي ده جوا إثبات بكن منه مثلا كيم إسلام كيم ترى وهروها يعني قال لك مثلا تشت مثلا بيجن وقت شعر دسبيكي هنا دماسي 1000 سال بري ميلاد ده مثلا الشعر هنا هاتن ديتن مثلا إثبات كرن يعني الجوري علمي أركولوجيا جبرجو ميتولوجيا امنكار مثلا جعرمي الكولوجيا وانثروبولوجيا قد بكن يعني بهبدو بجريداي يعني هجر ايرو مثلا قالا ميتولوجيا كيش برجو كشف هاتن كرن علمي اركولوجيا ده يعني اثبات بويه تش مثلا بيجن جي بنغها جو سومري لي تشون بري خلوان دراديتن او فكر مثلا او تشتانا بلاون يعني كاتنا في جواك هذا بلاون الحمير رنجي مثلا دنياي بلعبو هر یکی جا برنگا کی مثلا اوان ویجاوان تاثیرک چکر مثلا بيجن چینه ده تاثیرها بهتر کنفوشی مثلا بهتر تاثیرک چکر و جوهر خود عالی اخلاق يعني وانا بهتر عالی اخلاق ده سر ساكنين مثلا عالی ژاپونيا تاثیرها مثلا بوديا مثلا اللي بوچاوا او هندستان مثلا تاثيرها بهتري خو عالی بوزي مثلا وانا تشيبو بفيرنجهان مثلا تاثير تشيكرم وحر جواكك يعني عالی پیشکتنا و عالی ویژه ده برنگا کیبو يعني وقت مثلا ما بقشتي بيجي مثلا وقت انا يك جي نمونه روسيا تاثيرها ويجا اولي مثلا ده مختبون خريستيان چاوا مثلا انجيل ناس بكن چاوا مثلا فكري انجيل خو پرورده بكن لسروا انجيله برتوكا انجيله مثلا بشتي جو تتر كتن روسيا ده ودمهن ويجا قلصبو بشتي جو چاغي تتر درباسبو وقيصر مثلا وقت بيجي دبن سرپرشتي اوي ديكيتيا روسيا چيبو غافه كدن مثلا وجه بيشكت او بشتي وجه يار واوا كت مثلا روسيا ده مثلا برتوك هاتن ورغراندن زمان ايطالي بن زمان هندن بل مثلا التاثير كر لهندري جواكا روسيا ده او مثلا كت نافدم حتى قدما شورشا اكتوبر مثلا چيبو وجه هاد گوهرتن بو پريخو وجه شورشه بس شورشا طبقي شورشا صنفي مثلا بجر بيجن بهتري خو گراني دان سر چه گريدان سر جودكارا سر كاركرا سر چاوا مثلا ام بيجن طبقه برجوازي من بخن چاوا مثلا طبقه كاركارا بسر بخن بس قال لك گراني جي مثلا روماني خوده گراني دان سر گريدانا بعرض
و چوا گرینگی کی بدن جودکارا یعنی گل کی گرینگی کی دان وایا گردانا بعدو و گرینگی اب جودکارا و ابج ادبی روسی هات خوانه کرم و بهتری خو آگو دما مثلا بیجن دما شورش اکتبر اخته مثلا دو دمیده چوا وقتی مثلا یکی مثلا گلانه و ججنا کارکرا بهتری خو او رومانا مکسیم غورکی دایکم چوا مثلا اف علی دا پیش وقت بیجی گرینگی کی داوی علی یعنی مرو کاری بیجه وجل روسیا دهات گوهرتن لگوری هر دمکی هر چاقه که وقت تایبتمندی چاقه تأثیری لوجه که يعني ما قلت دما قيصر تشتقبو ودما اولي تشتقبو دما تترا تشتقبو وبيش دما شورش دي بسن بو تشتكي ديتر دهندري مثلا صيني دي جي رنگي هاني يعني مثلا بريوي وقت دما كونفوشيوس تشتقبو وبيش دي غافاغو جا رو آوات كevin مثلا فكري وان ونريني وان كبي تأثير اللي ويجايا وان تكن ويجايا شينيجي يعني دبي وقت ارو آوا يعني شبه كيت كevin بريده يا روسيا جي في رنگي هاني بو مثلا ويجايا ال بتري خيال اوروبا مثلا تايبتي ايوانا بتر جبر قالك زمان ودولمنديه كابو بتايبتي وان يعني وقت بيجي 6 سال داوي وانا جبر دولمندي ورنگرنگ ويجاوان جرنگرنگ بو وبيتشكي جبرغو ما فيتك كاس يعني او دام بيش وبيشخصنا وقت مثلا رومان بيرنگي هان بيشكتنك مثلا دوي آلي تشيبو وتأثيرها ويجايا وانجي تأثيرك تشيكر حتى الأمريكا جي حتى ما قلت لقالك ولاتا جي مثلا تأثيرها وان تشيبو ويجايا كردي مثلا ام بيجم دسبيكا خب دافوكي بو جبرگو سردستي كي پرمزن هاتي كردستاني سردستي كي پرمزن هاتي كردستاني ام بيجن يعني دما جو ديموغرافيا حال گوهرتن دما سومريا ده ودما اكاديا ده دما بابليا ده دما اشوريا ده مثلا ام بيجن شرق قبا ساسانا بيزانسيا وان دما ده ودما دما كتنا بناوي اسلامي ام بيجن بناوي فتوحاتها بخود جوهري خود داگركري مثلا تشيول سر اخا كردستاني بوي رنگي هاني ده يعني تشتين غريب وجين غريب مثلا كتن نافا جواكا مده لسر هشمنديا انسان ما تاثيرك تشيكر گوهرتنك تشيكر هگر ام في داگركريا دو دريج لسر كردستاني يعني ام بينم برچاوا داگركريك حمي آلياده كسايتك راستي لاواز دا تشيكرن كساتي كشخوا غريب دا تشيكرن يعني وقت بيجي انكار كرنك دا تشيكرن حلاندنك دا تشيكرن دما كومرا ويجايا كردي وك ديروك جواكا كردي وك ديروك بشوبينه ام دکارن وگرن سردما دولتا مدا آنگو میدیا پشتی رو خاندنا دولتا میدیا جواکا کردی به شیوکی گشتی به ریوه مریما ویجا دما کو او دولت شو سازی نما دیمک چاندا کو هی چه دنگ بیجی چه چیروک بیجی چیروکن چه افسانن چه دستانن ویجا هر تشت به دفکی هاته گوتن او تشت لکد هاته گوتن ویجا ریوبریا یعنی پرانیا جواکا کردی به شیوه کی گشتی بگ بونو میر بونو عشیر بونو هر وها ویجا هر میره کی هر بگه کی هر آقا کی دوان سردمانده ویجا ایوان وان هبون کون وان هبون دیمک دورده هر بگه کی جوان هر سروک عشیره کی دنگ بیجی وان هبون چیروک بیجی وان هبون هل بستوان وان هبون دنگ بیجی وان هبون او ویجایا بشیوه کی گشت کی بدووکی دهاته گوتن جلو راجی نویسکی جی با کردان دوی سردمه ده پرکیم بوه نه هاتیه نویساندنه دما تشتک نه تی نویساندن نه تی بلگه کرن بدووکی وره گوتن هر وها وی بمینه وی لبرخوا بده به وی برخوادانه ده دوی زمانی کدریش کریه چویه پر تشجه هاتنه ایخستنه ویجا بنگه ها ما آنها لسر چما لسر وی مایه ویجا ازم توی ایدنه کی دبه او ویجا دووکی چه ستران به چه چیروک به هموش هنرن خواه همو
بشن خوین هنری او ویژه دفکی demek mej ew kesê ji xwe ji nifşekî me got derbasî nifşekî bûne. Di wê derbaskirinê de hin tişt hatine parastin, hin tişt jî jê nemane. Lewra jî dema ku aniha em bala xwe didin wê jivanê Kurd berhema wê jî dema ku em dixwînin, em dibînin hîn hew bingeh. Hew berma baş tê de berze, ez lê bawer nakim jî ne li gor baweriya min e ku ew lawazbûneke ji wêjeya Kurdî re. Belkî yek bibêje çima gelo em li gor demê nehatine guhartine. Wêjeya me a Kurdî ta niha çima ne li gor demê ye, çima ne li gor civakên din e. Evana nirxandineke din e, ji alîkî dilvetê nirxandin ji ber ku rewşa gelê Kurd, rewşa miletê Kurd eger em bidin ber rewşa miletin din, em ê bibînin cudahiyek tê de heye. Vê jî çi kiriye zirarek bi wêjeya Kurdî jî kiriye, bi çanda Kurdî jî kiriye, bi gelek tiştan kiriye. Vêca destlatdarên Kurdan, destlatdaran, kesê ku dedît Kurd demeke dirêj bin dest mane. Vêca ew kesê ku hatinî destlatdarî li Kurda kirine, lîskeke pir başî di vî warî de di ew çanda Kurdî ji dûr û nêzik û pir û hindik jî kirine. Ev yek ji sedeman e, yani gelek sedemê wê hene, ev jî bi hewcetî lêkolînine wêjeyî berferen e. Bêguman ta niha jî ew lêkolîn wek tê xwestin nehatine kirine. Gelo çima dema ku tu niha dixwînî, dema ku yek li ser evînê binivîsîne, helbestvanek wêja ji te re Ferhad û Şêrînê dê bibêje. Mane destanek e. Her wihayê dewrêşa evdî bibêje. Demek em li ser wa bingeha kevin mane, lê ne zirareke ku mera ew tiştê xwe ê kevin û ê niha jî bi hev digîne û tiştekî başî jî çê bike. Wêje dibe bingeha çandê giştî. Em behsa çi bikin di çandê de, destpêka xwe, bingeha xwe, giringiya xwe ji wêjeyê digire. Ji ber wêje nîvsandina wê dîroka me çandê ye. Wêje guftûgokirina çanda me ye. Wêje danasîna çanda me ye. Em nikarin îro roj wekî çand xwe bidin pêş ya em projeyekî xwe çandê pêşxin ya em behsa dîroka xwe çandê bikin. Bê ku em vegerin nivîsî. Nivîs be ya devkî be. Yani wêjeya me jî du beş in. Devkî jî heye û nivîskî jî heye. Em vegerin bingeha wê. Tova sereke ku dihêle ev şitil roj ji roj mezin bibe ya roj bi roj gul û çîçeka bide. Tova wê ya sereke ya ku em tê de karibin vê çanda xwe roj bi roj di dîrokê ji dîrokê heta roja îro jî wêje ye. Ji ber her tişt rêzkirin jî pêwîst e. Yani em nikarin dengbêjiyekê guhdar bikin bê ku em gotinên wê nas bikin. Ew rêzkirina gotina ew nivîsandina gotina ew li hevalîna gotina wêje ye. Em nikarin qala cil û bergên xwe folklorîk ya Kurdî bikin dema ku em dîroka wê bipirsin. Çima heriye ev dîroka wê ji kur hatiye. Em viyan cil û bergan ji herêmekê heya herêmekê dare çawa tê guhartin. Evana hemû em diriya lêkolîna re naz dikin. Ev jî bingeha wê hemû ji wêjeyê tê. Hevdû temam dike, ji hevdû cuda nabe. Em nabe giringiyê bidin beşekî serhesabê beşekî din. Ne xetekê de bimeşe em ê alîkî de seqet bin. Yani xew di bingeha wê de helbest wêje huner e. Heger heta ne helbestê bijî, pexşan bi xwe jî celebek ji celebê hunerê ye. Ziman giş bi tevdayî, zimanê insana mirovan tevda pexşan e. Bes pexşan dabeş dibe ser din cûreyan. Cûreyeke pexşana huneriyê, cûreyê di du anormal e. Anormal ewa kesên millet bi hevdor dipeyivin, tiştên rojane û pêdiviyên xwe dibêjin, tiştekî ew normal e. Bes a hunerî ewa ku çîrok pê te hatine hûnandin, a ku gotar tê hatiye hûnandin, li aliyê dîtir helbest e. Yani em karin bêjin helbest û pexşana hunerî. Evana her du zimanên mirovahiyê ji dervî vana ve nemimkin e gotikarî bê ji dervî vêna bipeyivê.
ji bo vêna em nikarin wan ji hevdû cuda bikin çawa ku hunermendeke kevirekî tîne yekî peykera çê dike bi wî kevirî ew muhakat qala tiştekî dike yan jî ressamekî wê bi wan rengan sûretê darekê çêke muhaka wê behsa wê qala wê darekê çê dike her wiha wêje bi xwe jî biçe bi alavên gotinên bi peyvan bi gotinên wê tabloya xwe wê lewha xwe çê dike ev jî beşeke ji hunerê yî dema ku em li Yûnana kem vedigerin em nerin çend ew şeş celebên hunera zirav heye mesela mûzîkê dîlanê peykersaziyê şanoyê helbestê vê dawê dî jî ji xwe ew hunera sînemê jî ket nav bû hunera ew jê dibêjin erebî dibêjin elfen sabe yanî heftemîn ê hunerê ji bo vêna helbest bi xwe jî wêje bi xwe jî celebek ji celebê hunerê yî Zakîre zor girîng e ji bo me zakîra neya Kurda tenê hemû miletan dema tu bişopînî vekolînî raçav bikî baş bi dûkevê tê bibînî zakîre ji bo miletan bi şêwekî giştî zor girîng e zakîre şaristaniya ku miletê te di serdemên dîrokî de ava kirine di wan serdeman de ew zakîra ku heyî ne tenê dîrokê ne tenê şer e ne tenê pevçûn e di nav de wêje heye demek têkiliyek hey têkiliyek di navbera her diyan de heye û ji hevdî jî netê qetandin tu carî jî netê cudakirin ji hevdî lewra jî dijminê gelê Kurd tim hewl dane ku wê zakîreya Kurda têk bibe Kurd li ser wê zakîra xwe nemînin wê zakîreyê jî bîr bikin têk bibin yani dema ku dagîrker hatine Kurdistan dagîr kirine berî her tiştekî hewl dane destê xwe bavêjin şaristaniya Kurda got Kurda tiştên şaristanî ava kirine demek wênê tu nebikin divê wê zakîra ku a gelê Kurd bidin bîrkirin nemîne bingeh jê re nemîne tiştekî jê ava li ser ava neke zakîre hêvanê wêjeyê ye ji alîkê de dema ku ev bibêjin zakîre wek hêvanekî ji wêjeyê re ye eger hew hêvan tunebe bawer nakim ku ew wêje bi ser keve demek geşedaneke di wî warî de zakîre wa bingehê divê me ra baş bişopîne û me ra ji bîr neke ta ku me ra kanibe tiştê anaha hey jî li ser ava bike zakîre ji bo Kurdan ji bo miletan ji bo wêje ja zakîre gelek li ser wêje gelek tişt li ser zakîra miletan ava dibin dema ku eskê li ser qonaxeke dîrokî ji qonaxên gelê Kurd dêve dibe zakîre hebe ta ku ez kanim dema ez dikanim qonaxekê ji qonaxên gelê Kurd di romanekê de mana geh ew zakîre tunebe ew belge tunebin ez nikanim wê li ser ava bikim demek bi kurtî em dikanin divê zakîre ji hemû aliyan de û bê parastin eger netê parastin pir tişt hevê winda dibin windabûn jî windabûna gelek tiştana a mejî a ramanê a dîrokê a her tiştekî ye ew zakîre divê bê parastin Xeleka me ya îro bi dawî bû mijara wêjeyê berdewam e ji bo guftûgoyên nû ya mijara şîrîngotinê li benda mebin